Yenge melua Yesu, chivi lua Maria, ambana ya badoma shimaka Kristo, nya kana dua usu shonye, kan sho birine inyome chane, slongwan mpasolo hodedo, shazo fada Philip utile, yo seke nenato. Kantite ma wan ma chen jijingi. Ambana badoma shimaka Kristo, kan yange nya ya dua shonye, kana yanga birine na. Ondo yira profeti Yeremia ke kwaro hihi atindi utom opasane kana na mamimi wakene yira profeti Yeremia na ma shikene kana ma pase mana na ma tave bishi bapave duwe kemi shachongo profeti umimi sheno ondo kaona yira se e profeti Yeremia na hayo katsi ase she awase agoyo shachom ya nese atokposo posola kene yiro ayire prophet Yeremia nyana akanga kwe aigbo pese hen kwa shamia ohihi ya ka ondo ka ajire sekeno yae ajire prophet Yeremia na ha kona ajire sekeno ya yira se atsuase atinde setion iun onda so ese sela uyemena kana ma ondo hen yo ba fe Kristo gaya mkana malu ywange meshin yomo tachila nyana yira prophet Yeremia meshin hama wese ukana yira sechi matawe kambulu shaition ya wese shakela ondo yira sa tokoso nyana yira prophet Yeremia so pasane kana ma ondo kan kwe o ba Israel shachove age masima va duwe kana kabo avluera chivlu kombo chivlu ondo bashave mesho wana ondo kyogala nyana ondo yiranse shak ashin poso mesha tion poso pa sembagana yira se shawlumba mara bagana yira se shawluna teacher bagana yira shachu kugbendo party wora ndva anze hama hita kakigbende ondo yira se poso jana makana yilo kana ona yira se ne ya kai gba pese zuwa ma tave kan sinenge kyanya shamlu uma o prophet Yeremia kan vyange yase sengonyana Yesu Kristo anyo kan synagogue apasan kana maondo yo kpishi mo putano mana puto igbenda yeve waon etio tinge chacho apasan kana mamimi shiakave profeti luna chivi hita naga kana yanga suluhi gona omona so mimi ungwanga omo na wayo shamimi kwa hulamanga kawo kwa nya ilwa kuma minute ga yo buguma kwara hingi ko gane poso buhungu kwa zehema shin ko weyoyo ora yo ko gane poso shachu awashimave kwa shimantira bavulu kerela seba henshi o patia yangena o mona woron ko mimiga na shi sechi sema mimi ayura esega shachu se so ko mimiga pase umbo sa se pase mimi mashika mimi na una pase se una tohwaye Yesu Kristo yantile sha mimi ma sekpa bapese dondo gbendana shachu ka Kristo silo dondo ye mene so dondo wena ha ma shema ha ma ejichi bape ha ma sheche silo oro mimi shachu Yesu Kristo ka mimi yona semba dondo we ma shi satire sha mimi la kese munyambo na sipina ondo tero manage mano tsoro una lomo ya ese silo ma mimi mashona lomo ya koson kana mana kana sema ase kan Kristo to wase amen Angana African Kristo ngo kan pasolo ho tudo shazo fada Philip otilejene yalo nen tudo nongwa basi ado sha ya la de do
Thank you.